Иесусыг загалмайд was цовдлохоор taken to аваачих үед gallows for crucifixion. түүнийг There are few дэмжсэн people цөөхөн who хэдэн хүн байсан. supported. There were Түүний very талд few хэдхэн people хүн who байсан. stood by his side. But Харин бусад нь others all түүнийг thought гэмт he is a хэрэгтэнд criminal. тооцож байсан. Many Тэр үед mainstream түүний people those 12 days, элч болоод except the хэдхэн 12 ядуусаас бусад apostles and the олон poor хүн people, түүнийг everyone, гэмт хэрэгтэн they were гэдэгт so sure he is a Бурхныг criminal. He has доромжилсан done гэдэгт үнэхээр blasphemy. итгэлтэй байсан. People Тэгээ believed үүнд him. нь улам олон хүн Large итгэсэн. section of people has stood against Хүмүүсийн дийлэн crucifixion. хэсэг нь цовдлолтын It would have эсрэг been зогссон different. бол The whole энэ street өөр would байх have байсан. come Гудамж and тэр said, чигт "Hey, ирээд no, үгүй stop. зогс энэ Иесусийн зорилго This is биш not what гэсэн бол Jesus өөр is байх for." байсан. But the Гэвч logic логик was нь юу вэ such, гэхээр түүний it ойр convinced тойрны the түүнийг population, мэддэг хэдхэн except the хүнээс very бусд few нь people who were энд very close итгэсэн to байгаа who юм. knew, Тэднээс бусд except нь those бүгд people. итгэлтэй байсан байгаа Everybody юм. else was convinced. And they know, Тэгээд тэд нар he deserves it. энэ ингэхэл To ёстой the гэж бодож extent, байсан. even the Тэр хэрээр ядуус poorest хүртэл washed үүнд his hands off. хурдгалтаас Because татгалзаж as a байсан. king he knew, Учир нь хааны but хуваар he saw the хаан demand мэдж from байгаа the гэж бодсон. majority Гэтэл of ард олон people түүнийг to цовдлохыг crucify him. шаардаж So исэн. he said, Тиймээс "I wash түүний my гим hands зэмгэг off. I мэдж know he байгаа was ч энэ бүх innocent. хүн түүнийг But гимтэн all гэж these байгаа people учраас think би he's not хөндлөнгөөс innocent. оролцохгүй They гэж all хаан think хэлсэн. that he is Хүмүүс түүнийг the бурхныг worst гомдоосон, criminal бурхны because гутаасан, he was адгийн he гимт хэрэгтэн гэж offended бодсон учраас түүнийг God or цовдлсон. he is blasphemy. And so he was crucified. It Цөөн was not хэдхэн биш small шүү. minority who thought he was bad, Дийлэнх but олон the хүмүүс түүнийг majority of амьд them явах ирэхгүй thought he was a бурхныг гутаагч blasphemy. гэж He үзэжсэн. should not have the right to live. And so just imagine how much Энэ үзэл нь negativity it Иерусалим would have даяар ямар created их сөрөг нөлөөг in the үзүүлж байсныг whole of төсөөлдөө. Jerusalem. When the Иерусалим whole Jerusalem бүхэлдээ is reeling with хамаасаар so much сөргөөр tamas, эргэлдэн negativity, шуугж just байхад a few түүний people who дотны were цөөн his хэдэн very хүмүүсийн close дуу ones, хоолой their сонсогдолгүй voice could never be дарагдсан. heard. That was all suppressed. Тэгээд тэд And they had to чимээгүй be silent үзэгчд байх ёстой spectators. болсон. And Зарим нь some бүр even зугтсан, ran away, байжсан. went away with that, Сөрөг went хүчний away том with the big шуурганд орж алга storm болсон. of negativity that came along. Энэ бүхэн So it ердөө is all оюун in ухаанд the болж байгаа. intellect, Оюун how the ухаан intellect хэрхэн perceives. ойлгож байгаа л байгаа юм. It was Тиймээс much олон later жилийн after дараа хүмүүс so сөрөг many years, үүлэн донд байснаа then people ухаарсан. could realize that what they were into was a negative cloud. By Гэвч the тэр үед time хитрхи it was too хожимдсан late. байсан. Тэр And аль so хэдийн Jesus was цовдлогдсон. crucified. Тэр When he was цовдлогдох crucified, үедээ that's why he says, тэд юу they хийж don't know байгаагаа what they are мэдэхгүй doing. байна. Тэднийг Forgive хийж them байгаа for what бүхнийхэн they are төлөө doing. өршөө гэсэн. Why? Яагаад? He knew it is Яагаад a гэвэл тэрээр negative cloud тэднийг that has сөрөг overtaken. үүлэнд автсныг You know, it's like a мэдчихсэн. mob Сөрөг үйл psychology. тэднийг And the mob эзэлсэнийг тэр psychology gets мэдчихсэн. into your head Яг л also. гэмт бүлгийн And so сэтгэл he зүй says, шиг they гэмт don't бүлгийн know. They are сэтгэхүйд nice толгойд нь people. орчихсон. Тэгээд They тэд don't юу know what хийж they байгаагаа gone мэдэхгүй through. байна. It Түүнээс just биш тэд took сайн them хүмүүс into гэсэн. such a Зүгээр л сөрөг үйлс negative тэднийг cloud. эзэмдчихсэн. Тэд Forgive юу them хийж for байгаагаа they мэдэхгүй. don't know Тэднийг what they уучлж do. And өршөөгөөч then he гэсэн. said, Тэгээд "Oh my эцэг Father минь God, have you та намайг forsaken орхио me?" юу гэсэн. That is when he said, Би "Well, I гарцгүй am саатваг only for sattva, the цэвэр ариун purity, ухамсарын consciousness. төлөө байсан. Why it is Ягаад not сайн нь standing up? өндийхгүй Why the саар нь negativity дийлээд took байгаа юм over?" бэ? So he said, Эцэг "My минь Father, та have you намайг орхио forsaken юу me?" гэд That was a асуултын question тэмдэг mark. тавьжуулдээсэн. Later Хожим on, нь the хүмүүс world түнд сайн appreciates шаан people know талархсан. what is Юу truth, үнэн, what is юу not худал true. болохыг мэдсэн. So Түүнийг those who буруутгажсэн accused хүмүүс him хожим нь and ухаарч later on ойлгосон. could realize Амьдралд things ийм зүйлс happen тохиолддог. in the world. Тиймээс That's why I would хизээж say, битгий never шүүмжлээ be гэж би хэлмээр judgmental. байна. Don't judge unless and Альва until you сэдвийг know, гүн you гүнзгий go deep мэдэх into хүртлээр the битгий any шүү. subject. Харин Take сонс, it. I'm not сонс. saying you Би should таныг not сонсох take it. ёсгүй Take гэж it, but хэлдэггүй. Харин бүр don't judge шүүмжил it and then put тэгж it in your толгойдоо head. оруулчаад and эргэлзэж будлах reel about хэрэггүй гэж байна. Your perception Таны today is ойлголт one, өнөөдөр tomorrow нэг it may be янз, different. маргааш ч өөр I байж never болно. come to a Би хоёр conclusion талыг unless хоёулангийн I hear сонсохгүйгээр both sides хизээж of the дүгнэлт story. хийдэггүй. Sometimes Заримдаа нөхөр нь husband ирээд comes нэг and юм tells me ярина, something, араас and нь then эхнэр нь ирээд little өөр later зүйл wife хэлдэг. comes and tells me something else. Үүнтэй And адилаар similarly, хадам ээж нь mother-in-law ирээд нэг comes юм and ярина, tells a story. дараа нь бэр нь ирээд Later бүр on, өөр daughter-in-law түүхийн comes талаар and ярьж tells хэлдэг. another story. Тиймээс So би I хизээч never юу ч conclude дүгнэдэггүй. anything. I Би just бүх listen to зүйлийг everything. сонсдог. And then Сонссныхаа дараа I take шийдвэрээ my own гаргадаг. decision.
Үүнийг бид what I бүгдээрээ think хийх is ёстой we've гэж би all have бодож to байна. do. Don't be impulsive, Альва зүйлийн гадна quick in өнгөөр taking judgment яаран шийдвэр decisions бүү гаргаарай. on the face value of anything. Сайтар Go deep ойлгож into it. ухаарч тань. And Тэгээд then, зүрх сэтгэлдээ have инэрэнгүү бай. compassion in your heart. Бидэнд өрөвдөх If we сэтгэл don't have байхгүй бол compassion, бид we are not хүн human төрөлтөн being. биш. Юг What do мэрэн. you say? Тийм үү? Isn't it? Өрөвдөх don't have сэтгэлгүй бол compassion, бид хүн биш. We're not human being. Бидний The одоо energy мэдэрч that we байгаа are энерги feeling бол now is сатвик sattvic энерги. energy, Сатва sattva. гэдэг нь Sattva баяр баясгалан, means гэрэл that гэгээ brings аз light, жаргалыг that brings авчирч joy, оюун that санааг brings өргөж happiness, тэтгэгч that гэсэн uplifts the утгатай. spirit. Энэ That бол is sattva сатва энерги. energy. Раджас Rajas энерги бол energy is бохимдол, agitation, түгшүүр. Хит too их much түгшүүр, agitation, тайван бос байл. Тэгээд restlessness, and гинэт then хөөрч, sudden эргээд hype and маш sudden хурдан down. гинэтгэнд This дор is очдог. rajasic Энэ бол energy. раажсаг You'll энерги. find it in rock Рок band хамтлагийн and тоглолт, big томоохон concert концерт үзээд happens, хүмүүс and тайван then биш болдог. people are not calm after that. I feel Хөөрч үүмэрхийн jittery. зэрэгцээ аз And жаргалыг brings some мэдэрдэг. Ийм happiness also. холимог It's a мэдрэмж mix. байдаг. Рок In rock концертод concert, хүмүүс just баярлан people are жаргаж happy яснаа and then дараа нь they are үүмэр нь jittery. тайван бос болдог. Not settle. Харин Here, энд in сатсан satsang, дуулахад when we do singing, энерги there is эрч хүчтэй energy, болохын хамт dynamism, тайван амгалан and there is байгаа юм. calmness, serenity also. Энэ бол That is сатва sattva энерги. energy. Тиймээс So раджас rajas энергич energy гэсэн is сайн. also good. Харин But тамаас tamas энергийн energy хувьд is энэ бол үзэн hatred. ядалт. When Хүмүүс people нийлж get бие биенээ together and буруутган, they бие blame бие each рүүгээ other, they дайрч, always довтлон, pound on, ялах they шалахгүй pick on зүйлстэй all little зууралдаж, things and ихээр get so бохимдож, agitated янз and бүрийн sort of, зүйл хүйдэг. this Үүнийг is called тамаас tamas энерги гэж байна. energy. Энэ All that сүрлийн it has төлөө only байдаг. destruction. Тэд зүгээр They л just want to устгахыг хүсдэг. destroy. It Ямар нэг doesn't зүйл matter if бүтэж байгаа something эсгээс үл хамааран works or not, ганц their зорилго нь only устгах. goal is to destroy. Энэ бол This тамаас is энерги. tamas energy. Амьдралд You энэ will гурван find all энерги the гуруулаа things in the байдаг. world. The Сүйтгэх хандлага destructive юг ч tendency шинжилж чадахгүй. cannot reform anything. Дараа нь And then there is эргэлзээгүйгээр rajas ирч хүч energy, болсон which is ражаас энерги байгаа. dynamism, Гэхдээ энэ нь мөн no тайван doubt, бос but байдлыг агуулна. restlessness. It is Энэ нь уур coupled with хилэн болоод anger эр зоригийн хослол байдаг. and also valor. And Саатвик энерги нь energy is үргэлж always баяр that brings баясгалан, урам зориг, joy, мөн сорилт байдаг. enthusiasm, Би challenge. сорилтыг I'll даван take the туулах болно. challenge, okay, Бид we'll do том it. зорилгын Take төлөө challenge сорилтыг for big хүлээн things авахын хамт and итгэл always being найдвараа hopeful. алдахгүй This байх is нь энэ бол саатвик sattvic энерги. energy. Тиймээс So the энэ three гурван энерги energies амьдралын бүхий л take салбарт part үүргээ in the гүйцэтгэдэг. functions, in Хүний all амьдрал spheres бол of life. саатвикаас Human раажсаг, life is to grow раажсагаас from саатвик хүрэх tamasic хөгжил юм. to rajasic to sattvic. Саатвик More их and more байхын хэрээр sattva, дэлхийн аз there is more жаргалаар and more дүүрэх болно. happiness in the world. Амьдрах The main хурлын goal гол of зорилго бол Art Heaven is to илүү их create more саатваг sattva. бүтээх. In yoga, Йог, босилгал meditation, болон all энэ the бүхэн tools to саатвик create энергийг that бий болгох хэрэгслүүд юм. sattvic energy. But all Гэхдээ энэ three гурван exist энерги in the world. You оршин cannot байдаг. Та totally аль нэгийг нь бүрэн eliminate устгаж any one of чадахгүй. them. They Гэхдээ do бид exist. But саатвик we should давамгаалж see that байгаа sattva эсхийг л анхаарах dominates. хэрэгтэй. So in same in your Таны life амьдралд ч also гэсэн та sometimes you заримдаа get маш you уйтгартай, feel so юу ч dull, хийхийг you don't хүсэхгүй, want to do anything. сүрэг мэдрэмж And you төрж feel little байгаа бол negative. Just know now энэ нь зүгээр is the сүрэг time for энергийн all цаг the болжээ гэдгийг л negative мэдэрэй energy. гэсэн. Now it is Таамсаг tamasic энерги energy. ажиллаж байгаа юм байна гэж You таних юм. should stop Таамсаг identifying энергиэр yourself with the өөрийгөө tamasic energy. тодорхойлох хэрэггүй. Oh, Би I am үнэхээр so уйтгартай, би dull, ийм, I би am this, тийм. I am that. Үгүй дээ. Өөрийгөө үүнд хамаатуулах Don't хэрэггүй. attach yourself. You just Хар see үл this is гараал нүүж арилдаг dark шиг л cloud байгаа that юм. is coming in, it's going to go away. Үүнтэй Similarly, адилаар when the раажсаг rajasic энерги energy ирэхэд comes, раажсаг you know, энерги this байна is гэдгийг нь л rajasic таньж energy. анзаар гэж байгаа юм. It Энд depends таны on the хоол food хүнс, and the найз company нөхөд, and the бусад хүмүүс people and бидний авч байгаа the мэдээлэл ч гэсэн information we хамаатай. get in. So you Тиймээс need та to үнийг really сайтар look ойлгох into it. хэрэгтэй. Сөрөг байдлаас дээш Negativity, гарах you have хэрэгтэй. to rise from that. Гэгэрэл Is уйтгартай юу? enlightenment boring? Би Do I уйдсан юм шиг look харагдаж like байна уу? bored? Хэрвээ It's энэ boring уйтгартай and not сэтгэл charming, татан I биш will not байсан бол go би on үүний for it. төлөө явахгүй. How Би can яаж I stop атаархаж being уурлахаа so байж вэ? jealous and envy? Өөрийгөө Remember, үхэн you are гэдгийг going to сана. die. And the Атаархаж person байгаа хүн whom you чинь are ч бас envious үхэн. is also going to die. Магадгүй Maybe танаас ч even өмнө before өхөж you. мэднэ. Бүх So зүйл everything хаа is going to нэгтээ finish дуусна. here. Ингээд And how can атаархаж хаана jealousy юм гэж? stay?
Эрхэм Dear гүрүүдээ Gurudev, бясалгал what is ховс the хоёрын ялгаа юу вэ? difference between meditation and so-called hypnosis? Бясалгал ховсын Meditation яг is just эсрэг the нь. opposite of hypnosis. Бясалгал танд Meditation дотоод gives хүч, you төвлөрлийг self-power. өгдөг. It gives you self-centered. Харин ховс таныг Hypnosis is, ядраадаг. it makes you Энэ tired. таныг It илүү makes you хүчил төрөгч consume more хэрэглэхэд хүргэдэг oxygen. бөгөөд энэ нь эмчилгээний Maybe хувьд good сайн as a байж болох ч therapy, та but өөрийгөө not хянах good. You чадваргүй are not in болдог. control of yourself. Зүрх Dear сэтгэл минь Gurudev, I хаагдсан feel мэт like санагдах my юм аа heart is гүрүүдээ. blocked. Үгүй No, дээ, no, no, үгүй, no, don't үгүй, worry, үгүй. don't. Та You зөв have come to газар the ирсэн right байна. place. Энд We have бүх all type of төрлийн openness нээгчд here. байгаа. Та хаалттай cannot хэвээр go үлдэж closed. чадахгүй. When Та you are энд here, it ирсэн will л бол be open. нэгдэнэ. Гүрүүдээ Dear хүүхэд Guruji, наснаас how can I үлдсэн get траумагаа over хэрхэн my давж туулах вэ? childhood traumas? Бидний Remember, амьдрал голын ус шиг our гэдгийг life санах is like хэрэгтэй. a river. Хором Every мөч бүр minute there ус is шинээр new урсж water байгаа. in it. Бид We have to дурсамжаас shun the салж memory, shake the зайлсхийх memories хэрэгтэй. off. Муухай See зүуд it as гэж a bad харж dream. аль It has хэдийн happened, дууссан. finished. Яг Right одоо now, та you are шинэ, new, цэвэр, fresh, you амьд, are alive. дурсамжууд This is what we урсан need to өнгөрдөг focus. болохоос Memories are чулуунд fleeting. сэлж They are not арилшгүйгээр etched in үлдээгээгүй stone. гэдгийг л ойлго. So our Тиймээс consciousness бидний is ухамсар fresh амьд and шин alive. байгаа юм. We must Ухамсарын яг энэ recognize талыг бид that таньж ухаарах aspect of ёстой. our consciousness. Алдаа гаргахгүй гэсэн айдас шийдвэр гаргахад минь саад болдог. See from Та your хүүхэд наснаасаа childhood, алдаа haven't гаргаагүй you done гэж юу? mistakes? Та хэр олон удаа алдаа How хийсэн many бэ? mistakes you did? Хичнээн How удаа many догомцсон times you унжээсэн билээ. Tumbled and fell down. Би эхлээд If you мөлхсөн, now дараа нь sit and хөлд regret, орсон, "Oh, I was тэгжснээ falling, I унсан stood up and гэж I fell одоо down, I fell down." харамсч суугаад нэмэр байгаа юу? Is it of any use? Үгүй. No. So Таны хийсэн every алдаа mistake, бүхэн every таныг wrong хүчрэхэг things you have болгодог. done also Та made өсч you томроод strong тэр and you grew бүхнээс up and then you салсан. went out of that. Одоогоос Just 20 look жилийн back, өмнөхөө 20 эргээд years нэг ago, you сандаа took some wrong тэр үед та decisions. буруу шийдвэр гаргасан биз Haven't дээ. you? Гаргаж ирсэн үү? Та нарын хэдэн How 20 many жилийн of өмнө you have буруу taken шийдвэр some wrong гаргаж ирсэн бэ? decision 20 years back? Гэхдээ та But you тэр moved out бүхнээсээ of it. салсан, бүгд It's all дууссан. gone. Тийм биш Isn't гэж юу? it? Тэгээд And it has тэдгээр нь helped таныг you to ямар grow нэг in байдлаар some way. өсөж You have хөгжөхөд repaid тусалсан. some karma Та from үүнээс that. ямар нэг Sometimes you have to үүлийн repay өрөө the төлсөн. karma. Заримдаа бид үүлийн өрөө төлөх Presses хэрэгтэй you to болдог. do Мөн things энэ нь like таныг that. ямар нэг It зүйл хийхийг forces you to шаарддаг. do Таныг your хийхэд karma. албаддаг. Таны Compels үүлийн you үр to do таныг some зарим wrong буруу action. үйлдэл You хийхэд have to хүргэдэгч recognize дараа нь бүх зүйл өөрчлөгддөг. Did I tell you once I Би нэг удаа stole a ууттай tea цай bag? хулгайлсан гэж This хэлжсэн was билүү? some 20 Энэ 20 years орчим back. жилийн өмнө I was in тохиолдсон. South Africa. Би Өмнөд So, Африкт I Дурбанд was байсан. in Durban. Би ихэвчлэн зөвхөн Usually I өөрийнхөө л don't өрөөнд go, орж I go гардаг, out of бусдын my room. өрөөнд I ороод don't go into байдаггүй. somebody's room. That Яг day, тэр өдөр би I was баг very зэрэг restless. I тайван wanted биш to байсан. go Би to өөр the хүний өрөөнд people who ормоор were санагдаад traveling байсан. with Хамт me, their аялж исэн room. хүнийхээ I өрөөнд орохыг walked хүссэн. into Тэгээд the би room. орсон. Just a little Баг зэрэг restless. тавгүй, I тайван went биш into байсан. that room Тэгээд and тэр on the өрөөнд ороод table there, ширээн дээр there was a бэлгийн bag, уут gift байхыг харсан. packet. I didn't know what Тэр was in дотор it. юу байгааг I mean, in мэдэхгүй гэж some way хэлсэн I чи би know it дотор was нь нэг some тийм tea, тусгай цай байгааг бол some мэдчихсэн л special да. tea. That was a bag kept there. I Тэгээд би asked him, тэнд байсан "Who does хүмүүсээс this энэ хэний belong уут вэ to?" гэж асуусан. Тэд нар He said, мэдэхгүй "We гэсэн. don't know." Тэгээд I би тэр looked уут at руу it хараад and тэр I уутыг took that авцсан. and I told Тэгээд someone, хин that нэгэнд person, энэ "You put уутыг it миний in my ачаар bag, өгчээрэй гэд in my хэлсэн. suitcase." Тэгээд He тэр was хүн so бүр surprised. гайхсан. First Яагаад of all, гэвэл I би don't цай drink tea. уудаггүй. I've Би never хизээч drank tea. цай Then ууж he байгаагүй. Тэг бүр surprised and гайхсан. Gurudev asked, Гүрүүтэй "Who энэ this?" He хинийх юм said, бэ "It гэж is not асууснаа тэр ours." уутыг авчлаа гэд бүр Still гайхсан. took it up. Тэгээд I би felt тэр very уутыг calm аваад once I өөрхөн took ачаанд that tea bag хийнгүүтээ into my маш bag. тайвширсан. My Нөгөө restlessness тайван was бус байдал gone. маань арилцсан. You know, people Харин felt тэнд very байсан хүмүүс бүр strange. гайхаад But хоцорсон. it turned out to be Дараа нь юу болсон бэ one гэхээр нэг gentleman эрхэм from Йоханнесбургээс Johannesburg. ирсэн He эрхэм came to онгоцны the буудлын дээр airport. ирсэн. Тэр This 80 гарсан elderly эрхэм gentleman, he байсан. was Тэгээд in his надад ирээд 80-year-old хэлсэн. person. Гүрүүдээ би танд He comes and I sent you танд a tea цай bag. явуулсан Did та you get авсан it? уу гэж надаас I асуусан. looked Би at тэнд байсан people who were assisting туслах to хүмүүс рүү him. I хараад said, тийм ээ "Yes." тийм би авсан гэж хэлсэн. So, Тэгэхээр үүлийн үр karma is ийм л such. байдаг. Sometimes Заримдаа you та өөрийн үйлдэлүүдийг rationalize зөв your байлгах гэж actions. хичээдэг ч It is many ихэнхдээ times үр futile. дүнгүй болдог.